as simple as that. Di kami at Anali Dais. Hey, ni Ma'am Anali, hello. Ano lang ka dito ba nagdadate? Happy Valentine's. Happy Valentine's mga idol ko na. Yeah. Pati ni Miles Garcia. Good morning, ma'am. Happy Anyway, ay magtadamatikas la red flag kada green flag kano ti relationship ito mo no, madamdama. Mas jello na tapno amuyo tapno napimpintas alaman, stronger. idol Stronger dati. Ito no, makasusuruak mo't kay ka, master. Wow. Sensei. Master. Sensei. And ni Martes Tolentino Liana, and ko na ni Ma'am tatay, Daisy Juan ko na. Good morning, Sir Lawrence, Sir Glenn. Bayat man dati topic is ita mga sir makapamurmuray ko na. Laki tagmurmuray tayo. Oreget bigaten. Nandiyan ito yan. Agisagana kayo ka DJ pamigat yun ta para ka si Valentine's. Breakfast date. Breakfast in bed ko na da. Kasano DJ? Breakfast in bed di mo mo dyan. Awang bed ko eh. Okay. No, awang bed yo breakfast in papag kasi. Inapapam na to din. Nag-exam sa breakfast in carton. Actually, alis na yan. Niluto maya. Ikam da di ba, the serving tray yo. Kabil mo amin ni JDJ mabaling ay, the serving tray yo? Di awan. Actually, no awang gamin serving tray yo. Mabalin DJ dakkel nga plato. Kastoy, latan. Itemplam ni bakit mo, ya. Anya ti api ni bakit mo itemplam. Ay, itemplam. Itemplam ni bakit mo, agluto ka ti itlog, hotdog, anapay, tusino, kita tapos fried rice. No awan ti serving tray yo. Bulong ti saba. Di ba? Nag-alam mo to. Panunod ka ti